muraho neza mbanje kubasuhuza mwebwe mwamudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino mwebwe mudahwema kuba mwarakoze subscribe muri ab'ingenzi cyane kandi Imana ikomeze kuba yabahezagira. Nta yindi nkuru tugarutseho rero ni inkuru rero y'umugabo witwa Chuck Norris wamamaye mu mafilime menshi cyane agiye atandukanye. Chuck Norris rero yitabye Imana ejobundi kwa tariki 26/2026. Chuck Norris na yaye mateka rero asize rero. Chuck Norris ibintu byo tugiye kuba twaganiraho rero. Tera agatebe imibereho nibwo Chuck Norris yaje kuza gucikiriza amashuri aho yagarukiye mu mwaka wa segonderi agarukira mu wa gatanu segonderi aho yaje kuza kurivamo akerekeza mu mujyi wa Washington akajya gukora akazi k'imvune aho Chuck Norris bivuga yuko ko yacuruje urumogi agacuruza za kokayine n'ibindi biyobyabwenge bigiye bikomeye nubwo abapolisi bakomezaga kuba bamugera amajanja hagati na hagati aho bamurasaga amasasu ariko akamuca ku nkengero z'umutwe ariko Imana igakinga ukuboko. Chuck Norris rero yaje kuza kubona ko ibi bitazavamo rero. Chuck Norris nibwo yahise ahitamo kwa prayinga mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yinjiye mu gisirikare bitangira bivuga yuko ko Chuck Norris yatangiye kuba yakiga ibijyanye n'imirwanire mu gisirikare aho yari yaratangiye kwitabira amarushanwa ya Thai boxing aho filime yagiye atandukanye ndetse yagiye agaragara mu mafilime menshi cyane aho Chuck Norris yaje kuza kuba yakihurira n'uwo bita Bruce Lee maze akabasha kuba yamutoza ibijyanye n'imirwanire. Rero Chuck Norris rero yakomeje kugenda yazamuka inzozi ze zigenda zibimamo aho Chuck Norris yatangiye no kuba yakerekeza mu nzira yo kuba yakina amafilime. Chuck Norris rero yagaragaye muri filime nyinshi cyane nk'iyo bise Way of the Way, agaragara no mu zindi filime zigiye zitandukanye nk'iyo bise Missing. Iyi ni filime ifite igice cya mbere ndetse n'icya kabiri n'icya gatatu aho iyi filime yaryoheye abantu bose bayikunze. Iyi filime rero iri ku gasobanuye senior.com niho wayisanga isobanuye kubera ko Chuck Norris rero yitabye Imana ku myaka ye 86. Imana ikomeze kuba yamuha iruhuko ridashira. Chuck Norris rero ngaya mateka amwe yasize. Chuck Norris ubwe yivugiye yuko ko nta gucika imbaraga mu gihe uri mu rugendo kandi ikintu cya mbere ni ukuba wabyereka Imana. Ikindi cya kabiri yavuze kora cyane nukora ikintu gikize umwete Imana izabibona maze iguharurire amayira. Icya gatatu cyo yavuze yuko ko ntuzigere ucika imbaraga mu gihe hari igihe ubona hari abantu bari kuguca imbaraga aho Chuck Norris yarari mu cyaro iwabo aho bitari byoroshye cyane kubera yuko ko papa we yari umusinzi aho mama we yaje kuza kuba yamuta maze Chuck Norris agasigarana na papa we w'umusinzi. Chuck Norris byaje kuza kuba byamucanga nyuma yaho yahise avuga yuko ko havuye iwabo akerekeza Washington gukora akazi k'imbaraga. Ngayo nguko Chuck Norris amateka ye. Niba iyi nkuru yakuryohanye kanda subscribe wibuke no kuba wakora kunzugira iyi nkuru yisharinge n'abandi bageze muri 5 uraba ukoze cyane. Reka babwira ati yitwabanaga muri iki kiganiro yari Kwizera Jean de Dieu. Komeza kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze kuba yabahezagira. Reka babwira ati naho uta